Pam pam palam pam 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 palam pam 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 tan 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 tan. Kandanda ije gutembera Nyarugenge. Undi muzungu yasinye. Rayon Sport izanye undi muzungu bamwita Maestro, asa nka Pedri, akina nk'Abarabu, avuga Icyongereza gusa. Iyo agiye gusemura babisemura mu Gifaransa, nta rundi rurimi na rumwe azi. Uri umuvugizi utazi izo ndimi mwaganira? Igisubizo ni oya. Dore undi muzungu wasinye ikipe ya Rayon Sport. Wasinye n'umuzungu upanze muri 11 bose ni abazungu. Amazina ye yitwa Tambwe Guruwari, akina nka nimero 8. Papa we yashatse kumwita irindi zina ngo agiye kongeraho Pedri Maestro. Pedri Maestro. Icyo mubaza ni kimwe, urabizi ko 11 ari abazungu? Nagutinya reyo. Turahera kuri Yanga, harakurikizaho ku itariki 2 z'ukwezi kwa 8 yo tuzahura. Kanigendera. Mumeze mute bantu banjye, ngo bamwita Uwizeyimana Sylvestre, bakunda kwita Wasiri, akaba ari umwe mu bantu rwose bashinzwe gushyushya urugamba mu ikipe ya Rayon Sport, akaba ari we nk'ubu ngubu twakwita nk'umuvugizi w'ino kipe, dore ko amakuru menshi y'ino kipe ari we usigaye yatangaza, ndetse akanakora n'ikiganiro cy'abafana b'ino kipe kiba ku Isango Star cyitwa Rayon Time, akaba ari nawe ushinzwe imbuga nkoranyambaga z'ikipe ya Murera. Ubwo rero dushatse twanamwita umunyamakuru wa Rayon Sport, bamwita Sylvestre Wasiri, akaba rwose yari yiteretse arimo avugwa ku witwa Tambwe Guruwari, amuvugaho neza cyane, avuga ko ari umuzungu uje rwose, avuga ko uyu nguyu atari umunyafurika, ari umuzungu uje mu ishusho y'abanyafurika, amuvuga imyato, amuvuga ibigwi n'amateka. Ariko Wasiri afite impamvu yo kumuvuga, kuko uno musore rwose afite byinshi bimwemerera gutakagizwa, cyangwa se afite byinshi bituma yemererwa kuvugwa neza, dore ko afite amateka meza, afite amateka agiye atandukanye, yakoze byinshi muri sezo ishize mu gihugu cy'u Burundi mu ikipe ya Musongati, yakozemo amateka agiye atandukanye, yatsinze ibitego bimwemerera kuba umukinnyi mwiza, kwitwa umuzungu rwose arabikwiye. Rero aka kanya niwe ngiye kugaruka ko yamaze kuba yatereka umukono ku masezerano y'imyaka 2 mu ikipe ya Murera. Ndibunababwire abakinnyi basinyanye, abandi bakinnyi 2 basinye mu ikipe ya Murera bateretse rwose umukono ku masezerano. Nyuma y'uyu nguyu Tambwe Guruwari, ndababwira n'abandi bakinnyi rwose bamaze gutereka umukono ku masezerano mu ikipe ya Murera, aho Perezida Tadeo rwose uyu munsi yiriwe abasinyisha, ubona ko babyara ibintu gihe amaso rwose, ubona ko abari uyu munsi birirwanye akanyamuneza, ubona ko biriwe bishimira uburyo ikipe bikomeje kwiyubaka, kandi ikiyubaka ahantu hakenewe rwose abakinnyi b'abahanga, ikiyubaka mu buryo bwiza, mu buryo buyigeza mu matsinda ya CAF Confederation Cup, kuko abakinnyi benshi iri kuzana abakinnyi beza bagiye bitwara neza aho bari barimo bakina. Aho wabanjirije abandi bamwita Prince Musore, akaba mu gihugu cy'u Burundi yaraje mu ikipe ya Sezo kuri kabiri rwose. Prince Musore yaje mu ikipe ya Sezo, ubona ko ari umukinnyi w'umuhanga kandi uzatanga byinshi mu ikipe ya Murera. Uyu nguyu rero bamwita Tambwe Guruwari, umusore ukiri mutoya cyane, umusore w'imyaka mike, imyaka 20, aba ari imyaka mike ku mukinnyi. Wenda nubwo abakinnyi bo muri Afurika bakunda kugabanyisha imyaka, usanga baragiye bapunguza ku myaka, ariko uyu nguyu Tambwe Guruwari we rwose niyo mureba ku isura ubona ko akiri mutoya cyane, akaba yari umukinnyi w'ikipe ya Musongati yahara mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari ikipe yasoreje ku mwanya wa 2. Rero uyu Tambwe Guruwari niwe mukinnyi wari ufite ibitego byinshi muri iyo kipe, dore ko afite ibitego 15 na assist enye, kandi atari umwataka, akaba ari nimero 10 cyangwa se playmaker. Kubona playmaker ugira uruhare rw'ibitego 19 muri sezo ari akataraboneka, ni urwego rwa ba De Bruyne, ntago ari urwego rwa hano mu Rwanda. Birumvikana ko ari mu gatebo kamwe na ba De Bruyne, akaba mu gatebo kamwe na ba Maka Arista bo muri Liverpool, baba nimero 10, ariko banatsinda ibitego byinshi. Ndetse na Messi rimwe na rimwe hagiye akina nka nimero 10 kandi agatsinda ibitego byinshi, nubwo byageze akajya akina ku ruhande kenshi cyane, ariko n'igihe akinaga nka playmaker, ubona ko Lionel Messi, Andreas Kuchitini yatsinaga ibitego rwose byiza mu gihe akinaga nka playmaker. Rero ubona ko
uyu musore Tambwe Gloire ashobora kuzandika amateka muri Murera, ashobora kuzakora byinshi bigiye bitandukanye bizatanga ibyishimo ku bafana ba Rayon Sports, dore ko hari hashize igihe banyotewe kubona umukinnyi w'umuhanga, umukinnyi utanga ikinyuranyo hagati ye na bagenzi be, wa mukinnyi ukina rwose ukabona ko bibereye ijisho, ukabona ko ari inkingi ya mwamba. Kandi akenshi usanga abasore b'abarundi bahira ikipe ya Rayon Sports, nakubwira nka ba Richard mubona ko ari umukinnyi mwiza, kandi muri Rayon ubona ko byakunze rwose, yayifashiye muri sezo ishize. N'abandi barundi benshi bagiye baca muri ino kipe barimo ba Manishimwe Pierre rwose n'umwe mu barundi bitwaye neza muri Murera, hakajyaho abitwa ba Ndahimana Shassir, umwe mu barundi bitwaye neza cyane, ukazana abasore bagiye batandukanye barimo ba Jules Urimwengo, abasore b'abarundi banyuze muri Murera ukabona ko bagiye batanga umusaruro kandi mwiza cyane ushimishije. Ukazana ba Shaban Hussein Chabarara, umurundi nawe rwose watsindiye Murera ibitego byinshi, ukabona ko rwose ari urwego rwiza. N'abandi bajira Urimwengo ubona ko batanze ibyo bari bashoboye mu ikipe ya Murera. Rero abareo rwose nimumfashe twakire uyu nguyu bamwita Tambwe Gloire ndetse na Prince Musore, bamaze kuba batereka umukono ku masezerano. Reka mve kuri abo ngabo nerekeze ku witwa Rushema Chris. Hari inkuru nakozeho kareba mbasesengura neza cyane ibyerekeye amasezerano yasinye, ibindi duhuze mu nkuru